جه دوسیاکی تایبەت ev demo hemîdemê xweş bin temaşevan û bînerê me ezîz careke din bi dosyekî taybet em bihevre. Temaşevanê me hêja dosya me îro di derbarê pêncemîn Festîvala Şehîdiyek da here kol ku ji 28 Adarê ve li ser dikeya navenda çand û hunerê Mihemed Şêxo bi dirûşmeya Qêrîna Weşûkanî hatiye destpêkirin. Bînerê me ezîz rojane komek ji bajarekî tê û li ser dikê şanoya xwe pêşkêş dike. Temaşevan û bînerê me ezîz em niha li navenda Mihemed Şêxo ya çand û hunerê ne em nerîn û helwesê kesê ku tevlî vê festîvalê bûne herûha rola jinan di nava vê festîvalê de çi ye em ê bihevre divê dosya xwe de nas bikin. Belê temaşevan û bînerê me ezîz yek ji temaşevanê ku ew jî tevlî festîvalê bûye nerîna wê di derbarê şanoyê de çi ye em bihevre nas bikin destpêkê dem baş. Dem baş serçava. Em te destpêkê nas bikin? Roken Mihemed. Serçava. Belê birêz Roken ji hazîrbûna we ji festîvalê re em destpêkê nerîna we nas bikin. Ez jî wekî miletê Qamişlo ji xwe her sal em bêjin mehrecan li Qamişlo bêtirî xwe li tê li darxistin. Ev mehrecan jî a pêncemîn e. Em hem wekî millet wekî endamekî çandê jî ciyê xwe vê mehrecanê didigirin wekî temaşevan. Belê em bibêjin rola jinan di nava vê festîvalê de tu jî nerîna te divê derbarê de. Yani ev festival bi giştî ye lê em bêjin sal bi sal ev gav bêtir tê avêtin ji ber ku rastî jî dedî bingehê van mehrecana akademî ne bi rengekî akademî perwerde dîtine yani ewel jî tu bingeha ava dike piştre tu şanoya çê dike piştî tu şanoya xwe çê dike tu derhêner peyda dike ava dike heyat ku dikaribê mehrecanekî yani di asla em bêjin Bakurê Sûriyê bêl darxistin tu çê dike lê ferqa îsal yani ca em bêjin sal bi sal ev mehrecan daha pêş dikeve ji xwe di 27 meha Adarê de di roja şanoyan cîhaniyê ku şehîdiyek ta xweşewtan di bijbûna şanoya cîhanê ev mehrecan tê darxistin yani em nikarin bêjin bêtirî xwe jin cê xwe tê digirin yani em bêjin di şanoyên xweser cê xwe tê digirin û nava giştî jî yani rolên taybet ji bûna jina hene. Belê heya niha şanoyê ku hatî pêşkêşkirin em dikarin bêjin ku civakê eleqdar dikin heya çi astê jî li gorî dilê kesê ku temaşe dike. Yani rast ji xwe hedefa yekemîn jî ku insan derdikeve ser dikê yani vala dernakeve bi taybet mijarên şano wekî mesajekî digînigel hindek şano yên ku berê hatibûn beyanî bûn li vir hatibûn wergerandin lê em bêtirî xwe bêjin şanoyê ku tên erd kirin êşa civakê yani êşa civaka me nîvê derê ye şert û mercê zehmetî ku di nava jiyanê di nava vê şureşê de di jiyan dike bêtirî xwe ew bûn. îro jî bi taybet şanoya Efrînê bû yani ew zor û zehmetî û berxwedaniya ku di Efrînê de hat kirin û heya niha jî ew berxwedanî berdewan û bi hêviya ku biçin li ser a xwarê xwe dîs jiyan bikin li ser vî bû mijar û bêtirî xwe mijarên civakî ne rexne ne em bêjin wekî rexnedayîna gel yani her em bêjin şanoyekî mesajekî xwanê xurt heye. Belê heger dixwazî tiştekî bêje kerem kir. Na gelek spas dikim. Belê em jî te gelek spas dikin ji bo tevlîbûna te spas. Renûjiyan dêrgî heb divê geliyê de renûjiyan Belê bînerê me ezîz yek niha ji lîstikvan û şanoyê jî ew jî me re hezir e herwiha armanca wa ji tevlîbûna ji şanoyê re çi ye ji kengî ve hezirtiyê wa ji bo şanoyê heye em ê bihevre nas bikin destpêkê dem baş. Dem baş serçava. Em te nas bikin? Zelal Musa endama kavana zêrî. Belê Zelal serçavan. Zelal destpêkê em nas bikin ev festîvala çandayê ku tu tevlî dibe. Ev festîvala duyemîn ya mehrecana şehîdiyek de ez tevlî dibim. Ji xwe sê meha jî me dest bi heziriyê xwe ji bo mehrecanê kir. Mehrecan bi giştî xweş derbas dibe ama par jî me çî nekir ji bo korona
اما يعني مهرجان بری ویجی ده خوشتر بون اف مهرجان هن پرزگریک کرونا برکی جبروی هن پرزگریک تید هبن اما دی ساجی خوش در باست به مهرجان نها ای پیش و هر باشتر ببن و بهوی اولونه. بله چیروکا کوت شانوی ده پیشکش کرد چی بو ام به برفرهتیش تناس بکن و چاو حضرتی خو کرن آرمان جواجی چی بو و چت خوس کون جه تماشاوان آره پیشکش بکن امش تناس بکن شخوا آشتی بس که چکه دناوی شانو ام بو آرمان جمجی کو ام آشتی بینن وی ولاتی و نفشه نویه کو بین آوا کرن با آشتی بین آوا کرن او بخوا آشتی بینن وی ولاتی د چیروک دناوا وی شانوی ده هبون چیروک اگجیش بکو مالبات هنکی بر بسیارتیا زاروک خو زانبه و هم جیش بو زاروک جوالات خو بهتر حزب کن ولات خو بهتر بپاریزن. بله اون چند کس د شانوی ده لیستن؟ ما ام 12 لیستگوان مدوی شانوی ده لیستن. بله رولات تیده چی بود؟ چی پیشکش دکر؟ از قاقل بازک بوم کو مدهشت کو از بریا چیروکی کو از زارو کانا بجم بهلن آشتیه بینن فی والاتی. بله زلالتا کو فستیوالا منی دویامینه کو از زفتی تبم فرق جداهی سالا در باسپوی و ایسال جفتیه چه فرق جداهی دناف برا هر دوان دهه؟ فرق جداهی بری یعنی من ناس کر کو بری دها گرم تربو اما ایسال برکی جبر پرسکریکا کرونای هنکی لوازی تید هبو. بله وقت لیستگوان کو تجی جه خوید شانو دکره کسی کو تفلی دبن یعنی سالا در باسپوی پر هبونیان ایساجی ام جوی ملی وجیش تناس بکن. نا ایسال کم ترن پر ده زیاده تر بود ده جوشای گرم تر بود مگله کو دهاتن گرمینه سی مهرجانت بون اما نها یعنی نزانم بکیش بر کرونای سبب کرونای زباورم. بله زلال هگر اخاف نکته هبیان جیت بخواز ویت شکی ویجه کرم که. شخوا دخوازم مش بقول کو ام شانوی کردی ده ام لورجاوا بلا بکن شانوی کردی پیش بکن ام بریا زارو کانجی ام پیش بخن. تا گلکس پاسو کش بواجی سرکفت نت خواست. صعب سرکفتم. قليل إصدارا طيبت بمريم أبليستي طيبت بمريم. بله بینرمی عزیز یک نهاج کمیته نرخاندن شانویجی مر حاضره یا فستیواله امی کارو خباتی واجد نوا فستیواله دا چی امی بر فرحت ناس بکن دست بکی دنبال دنبال سرچاوا ام تناس بکن ریما سلیمان عندما کمیته نرخاندنه. بله سرچاوا برز ریما دست بکی برز ریما ام پرسا خوش و دست بکن فستیوالا پنجمینه یا شاید یک دهره کن جه دست بکی حیا ایسال یعنی یا پنجمینه فرق جداهیت نبرا پنج سالانده ام ناس بکن شده بکرتاسی. بله راست وقت عنی زمان يعني فستیوالا پنجمینه چخواه فرق و جداهی راستی ایسال ام بیجن جداهی یک مزن هیه او جی بیتر جه تستن کردی يعني هر سال بيجن تستن عالمي تبليد بون إيصالنا بيتر جملة تستن كردي زيادة ترى وك يعني أم بكن نكنجي هر سال كماسي مردر باز دبن ل إدي سال أم سروا كماسي أنا تسكنن إيصال برنجكي باشتر در باز بيه. بله ام کاری ود ورده ناس بکن وقت تکجی گوت کم ام بیشن بشه نرخاندنه يعني بيجم عرضة حفته مينا كوتي بيشكش كرن حيان ها نرخاندني واج بوجنا بكرتاسيش تانا جي ناس بكن هروا اما دكاريه واجي تشبون يعني جنافتي خواني كرن كاري ما بيتر لسر بشتي غوشانو هات بيشكش كرن كاري ما نرخاندناوي كاري ما ببيتي ناس كرن بله حيانها يعني ام بيجن هم وكم تانر خاندن هم جي وك جنكا كنت تهفلي دبيت تماشا جيدكي حيانها شانكو هاتي بيشكش كرين رولا جنان دنا وان دتشيه راستي تخوا حر شانويك ام بيجن كم زاده يعني حر شانويك جنجي جهي خوتي تدغري راستي او جنايا بيجن بيتر ايشا جو جن دجوا كده تدا درباز بدي نسر زمان السيرفي ديكي يعني كم زاده ام تقارن في بيجن انه روشا جو انها ام تدا درباز من جمله جنيه او فيتشتي نسر زمان بله ام تا جالكس فاسك بله تماشاوانه می هجا یک جه کمیته آماده کار جین حال گلمه امی آگاهی داوی و برفرهتر جه ناس بکن دست بکی دنبال دنبال سرچاوا ام تناس بکن دست بکی
خليل تحلو اندام قوميتا آمادەکاریە فستیڤالە پێنجەمینە شهید یەکتە. بله سرچاوه بریز. بله دست بکی آمادەکاریە و جبو مهرجان ناس بکن جکنگی و آمادەکاریە و هنه هر وها مهرجان بر بکوفده چه همش تماس. شخوتید هر سال بو وک روجا مهرجانه هیا 27 آذار روجا شهادت شهید یەکتە وک روجا فستیڤالە. جخوا حاضری ما مها یکادا دست بکر تقریبا به سربیشتیا کومینه شانوگری ما بگشتی حموله کومبون بریاردان کنو فستیوال دار بخن جبر سالا بوری هاتبو سکناندن سبب ویجی کرونا بو ای سال جی ام دوی چونو هات نه ده من یعنی مد گوبل کی چه بیان چه نه به گوری ظروفه کو هی لی داوی پیشنهاد هات کردن کو ام فستیوال پنجمین ام دار بخن و ام کاربن بهزک اخورد ام فستیوال دار بخن. بله کومکو تبلی فستیوال بونش کو داره هاتنه و بطیبتی جیج بود دروشما و ایسال قرینه و شکانی چما اف دروشما هات هل بجارته. جخوا هر بسال ایشک تسری ما کوک گل کرد سالا بوری بو جبو عفرینه بو ایسال جبو واشوکانی قرینه واشوکانی دهندره قرینه دجی ناویچا گریسپیا عفرینه شنگالا يعني قيرنا وقت بيجي قال كردا يعني ايدي دخوازي ايدي بهيفي وببرخدان ايدي تكوشينه بقد شقا شر هبه شقا ايش هبه لتالي ام هزا مها اراده مها كو ام كاربن لهمبري فتشتي بساكنن فستيفال جخوا كو عرضك وخستك وتفلي ببه تقريبا زيده 25 جابو يكو خستن يكو حاضري خوكر يكو بيرغهان دناف دا پشتره هدی لجنه مشاهده درکد تشتکو ناف واقعی حاضر بوی دو تقریبا 20 عرضه هبو دناف وانا که دا لجنه مشاهده قومیتا مشاهده چو لی میزاندن دا آستا فستیوال دا نه دا آستا فستیوال دا اند مجاری خود خوردن اند مجاری خود نخوردن بورنگین ها نه عرض تبلیبونا نه عرضه تبلیبونا باجاری کو تبلیجی بوی رقایا قامشلوا حسكيا رميلانا ديركا تلقوشرا هر باجارك تقريبا بعرضك تولي من اللي قامشلو وحسكي هريك جواناكي بدا عرضه وبسي عرضه تبلي في السيفال بونا. بله وظیفال زبار مش 28 آذار و دست بو و حیا کنگی دوام بکه و دداوی داجی خلات کسی کو بسر بکه و زبار موی خلات بکره. جخوا 28 دست بکر حتی 5 جمعه 5 نیسان وب داوی به و روزا شش شوا داویا ویا خلات و اینا وزعاندن شانوگری جهاتی شانوگری دوا شانوگر جهاتی به شانوگر دوا جهاتی به نصب درهنری عرض هری پاقش يعني بيقشتي و خلات بيقشتي و اینا وزعاندن. بله امتى جالكس فاسكن جو تفليبونا. سرچاوار بسا. برنوشيان ديري حب دويك اللي يده برنوشيان بله تماشاوان و بینەرێمەی عزیز لە ڤژی دۆسیامە بەداویت بە بەهێویا و دەمەکە خۆش مەرە دەرباس کردوێ ئەم جۆرە دەوێژن چەند باش.